Abisa munene kiri Rwang'iro Meru Youth Service MYS na riritie buria babangirite gikundi kiu kenda kuguna nthuki mbithi babaingi kaunti-ini Meru. Isaya Kiyuki augite thirikari rero kagitene gakani kubangira bwa gikundi giki akiongera augite ni bakwaria na Rwang'iro kweja na kandarathi aja Meru ni kenda gutigira akandarathi bara bakaeja kwa ngugi ni bakujukia nthuki mbithi baba MYS na kubangu gikinyabo ndire baewa ni thirikari kaunti augite untu bubu bugatethia buka nthuki mbithi baba na kubokeria muthuri Muriuki na ripoti ja. Isaya Kiyuki urani abisa munene Rwang'iro MYS ndine kaunti Meru augite kagitaka kanandi ibakuromba nandi antu baraba bakayuka kandarathi mwanya ndine kaunti Meru mirambe mbithi maturere jao to bwa barabara eu ni lazima bwini bobu anna bantura yu kurita barabara eu. Number 2 bwethira bukenda kubwithi barabara kana rui kuri ana babuthite plumbering nyumbo yaka ure technician kana ure contractor no kinya o employ ana betu amana bubu bagite muroto George MYS igutigira nandi antu baraba ko kandara ndire kaunti ya Meru bakutha betu mirana baraba kurukirite murandi jo MYS irenjire mwe egutangugi. In fact in a process in yakubwithia witikanire na procurement department ati ura ukaewa ngwende na kaunti ya Meru aini vovu kana akume youth ba Meru baromete MYS akae wa credit point ira cia tuma aka some 200 sita bonga points akawa gente yake point ze kuwa na ritite ngwe na MYS so ena advantage ira ka apply contract na muroto jao nandi ndugutigira na baba MYS bakutho bakijukwe muno ni kampuni ira cia na ukaria tu security funds yetu ara twite na gavana na twirite butu board ya Meru Youth Service Board batwira security funds yetu na go negotiate nacio ati ukauka se percentage na yana betu Meru kuma MYS ba trained. Number 2 kinyo tukarikuruti county government of Meru enforcement officers bakarikuruta wakuma kiri MYS nakiwa kagita kanandi nyuma ko thithio chunkuni ibamenyete antu baba ingi bakonda antu baraba kumenya mantu ya ndithia akiwa na baria barekie MYS baketho bagita no muno mantu ja urimi no ndoje na thoko exit strategy yetu ndo thai twetete ku train dairy farm managers youth beto bayukia toba train baeta dairy farm management course na kathoko iri tayari arimi ba Meru kaba kwenda muno antu akomenyera ng'ombe ciao mburi ciao nguku ciao na muno iri miunda yao muntu train kumenya bila bionda ko mundena ni professional dairy farm manager na bamuthia nandi ni gutigira county assembly ya Meru ikubongera mbesa ona kinyeketa kaita gaka barita ngugi na budget ire ati kithirikari ekire itu within time itarite kurangeta kire assembly kwere kubaromba batuongele mbecha iyi kumembecha wetaka ciana mantu na maingira kini twethire mbesa cibangi nicio tugwera kutonya twethire mbesa ciwetwa youth in agriculture na youth in agriculture twina engagement na youth kuba train mantu ya agriculture unde wira farm dairy managers na mantu ya maingi twina ngewetwa twende kazi ngarisha mtaa eu no tungarisha mtaa yetu thai na kuanda miti tukangarisha mitaa yetu na ku unblock sewer systems dena ile yetu tukangarisha mtaa yetu na wahakikisha rĩera rĩtu iri thongomete na iri menyeri ru kwanda miti nkiripotera Muru Weekend mbeta muthuri Muriuki.